маводҳои ёрирасон аз фанни ҳуқуқ. китоби дарсӣ барои синфи ҳаштум. асосҳои давлат ва ҳуқуқ. боби панҷум. ҳуқуқ ва ахлоқ. мавзӯи якум. ҳуқуқ ва ахлоқ. муносибатҳои байни одамон на танҳо ба воситаи меъёрҳои ҳуқуқӣ, инчунин тавассути меъёрҳои ахлоқӣ низ ба танзим дароварда мешаванд. аз давраҳои қадим одамон рафтори худро бо меъёр ва қоидаҳое ки худи онҳо дар ҳаёт санҷидаанд ва он меъёру қоидаҳо манфиати умумии онҳоро ифода мекарданд, мувофиқ мекарданд. онҳо мефаҳмиданд ки худсарӣ, инкор намудани манфиати дигарон барои ҳамаи онҳо номувофиқ ва хатарнок мебошад. таърих гувоҳ аст ки ба ҳама гуна офатҳо ва тохтутозҳои дигарон ҳамон халқҳое тоб оварда тавонистаанд ки ба меъёрҳои умумӣ, қоидаҳо ва одатҳо қатъиян риоя намуда, таҷрибаи бисёрасраи фаъолияти якҷояи корӣ, молу мулкӣ, оилавӣ ва амсоли инҳоро дуруст истифода кардаанд. ахлоқ, одат, анъана, яъне меъёрҳои ахлоқӣ, тасаввурот оид ба некӣ ва бадӣ, адолат ва беадолатӣ, бовиҷдонӣ ва бевиҷдонӣ ва амсоли онҳо қоидаҳои аввалини рафтори одамон буданд. одамон вайронкунандагони чунин қоидаҳоро маҳкум мекарданд. бо мурури инкишофи ҷомеа ва мураккаб шудани муносибатҳои байни одамон, меъёрҳои ахлоқӣ имконияти пурра танзим кардани муносибатҳои гуногуни ҷомеаро аз даст доданд. пайдоиши давлат ва синфҳо, инкишофи муносибатҳои хоҷагӣ боиси мураккабшавии ин муносибатҳо гардид. акнун меъёрҳои ахлоқӣ на ҳамаи муносибатҳои байни одамон ва давлатро ба танзим дароварда метавонистанд. ба ин сабаб тадриҷан намудҳои нави меъёрҳои иҷтимоӣ, меъёрҳои ҳуқуқӣ ба вуҷуд омаданд. барои вайрон намудани ин меъёрҳо давлат ҷазо медод. ҳамин тариқ ҳуқуқ ҳамчун ба тартиб дарорандаи рафтори одамон нисбат ба меъёрҳои ахлоқӣ дертар ба вуҷуд омад. ахлоқ ва ҳуқуқ якҷоя қоидаҳои рафтори одамонро танзим мекунанд. дар айни замон баъзе рафтори одамон фақат аз тарафи ахлоқ ва дигарашон аз тарафи меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим дароварда мешаванд. аммо дар аксар мавридҳо ҳуқуқ ва ахлоқ дар ягонагӣ муносибатҳои ҷамъиятиро ба танзим медароранд. он рафторе ки зидди талаботи меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошад, рафтори зидди ахлоқӣ аст. авбошӣ, дуздӣ, дашном, туҳмат, озор додани дигарон ва ба ин монанд рафтори ношоям на фақат ба воситаи меъёрҳои ахлоқӣ маҳкум карда мешаванд, балки барои чунин рафтор шахсони гунаҳкор ба ҷавобгарии ҷиноятӣ низ кашида мешаванд. ҳуқуқ ва ахлоқ якдигарро пурра менамоянд. ҳуқуқ амалӣ шудани ахлоқро таъмин менамояд ва ахлоқ ба баландшавии самаранокии ҳуқуқ мусоидат мекунад. дар баробари ҳамин меъёрҳои ҳуқуқӣ нисбат ба меъёрҳои ахлоқӣ то чӣ дараҷае аниқ ифода ёфта дар қонунҳо, фармонҳо, қарорҳо, низомномаҳо ва дигар санадҳои зерқонунӣ навишта мешаванд. онҳо муносибатҳои муайянро возеҳу равшан ва дар ягонагӣ ифода менамоянд. меъёрҳои ахлоқӣ нисбат ба меъёрҳои ҳуқуқӣ доираи васеъи муносибатҳои ҷамъиятиро дар бар мегиранд. чунин рафтори одамон ба монанди дурӯғгӯӣ, хасисӣ, ҳасадхӯрӣ, беэҳтиромӣ ба дигарон аз тарафи меъёрҳои ҳуқуқӣ ба танзим дароварда намешаванд.
اساس معیارهای حقوقی را معیارهای اخلاقی تشکیل می‌دهند. آدمان هنگام قبول قانون‌های علاهیده به معیارهای اخلاقی تکیه می‌نمایند. حقوق به اخلاق تکیه کرده مناسبت‌های جمعیتی را به تنظیم می‌درآورد. اخلاق در تنظیم مناسبت‌های جمعیتی به حقوق یاری می‌رساند. آنها در یگانگی، بیرحمی، دغلی، دزدی، خیانت، زورآوری، فریب و امثال اینها را منع می‌نمایند. در برابر این، اخلاق مجموعه قاعده و معیارهای رفتار آدمان نسبت به یکدیگر و جمعیت میباشد. ولی باید قید کرد که معیارهای اخلاقی برخلاف معیارهای حقوقی خصلت حتمی و قانونی ندارند. از این رو برای اجرای آنها مقامات دولتی حقوقی مجبور کردن ندارند. رعایت معیارهای اخلاقی با تأثیر افکار جمعیتی و اعتقاد خود شخص تأمین کرده می شود. در برابر این روند از جهت معنوی سالم گردانیدن جامعه نهایت مرکب و دور و دراز می باشد. برای این ما باید به همه گونه فریبگری، بیرحمی، خودپسندی، بیشرمی، ناموافقی سخن و کار و مناسبت بدبینانه به انسان هرچه زودتر خاتمه دهیم. احترام به شخصیت، حقوق و حیات انسان، آزادی وجدان، حس صاحب اختیاری، مستقلیت اقتصادی می تواند به پیشرفت کشور ما یاری رساند. ترحم، مهربانی، شرم، پشیمانی، احسانکاری بر این خصلت‌های حمیده انسانی که خصوصیت عمومی بشری دارند باید راهنمایی هر یک شخص در کار و زندگی باشند. زیرا طوری که شاعر بزرگ تاجیک و فارس سعدی شیرازی برحق می‌فرماید: بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار.